kardom pini berta arjikta pini berta thanmang phi nilika jirong hangpi. Aprang si berta ang tonpen cipajer midam de aprang berta ang kungpi arjikta. Nilip Chokyola Koila Mati along Airtel network ke Samjia Bhanpura Chisik Chedang Pon. Harlong Sura Alem Spen Sanga Kejoy Kiron Pon. Gifu Ward number 4 along Towar ke Henwajok Radatum Amena Atangka Chirung si Towar ke Pamit Sorkar Pen Thanga Kerap Ave. Bertang kung pi arjik det pam phi pothot bertang ton pen cipajer midam snang. Ia Mongol Singh Timong kapin khada tengsi arlong sora lem salong sangkeron. Jengka Wosik ni Paing Kora Serkep Ningka Surihinira Inkoi Hamren constituency arlo Harlong Sora Alem Spen Pater Piponsi Telehor Patua Klamalong Edon Pen Sangling Kep Lapen Ration Card Kavi Atumaphan Ake Joy Pen Sangkiron Pon Bangso Selong Rong Amai Phum Birening Ti Chetong Don Pen Lapang So Rong Along Don Paro Isiaphan Sang Ake Joy Pen Kiron Pon Pedo Lapen Halapu IM Mongol Sing Timung Kaping Khat Ateng Pen Ing Samjun Pen Sikiron ke Baksita me Angri si Pipon Pen Lapen Social Distance Aron Pen si Klempon Jengka Pen Berta Pangdakpon Samuel Timung News 24 Karbiang Long. Difu Ward number 4 along Kidorong Cheklam along Langkang Lumike. Ward Commissioner tung Kilangke Pang Kripusin yatum News 24 Karbiang Long asai hem bertang pale. Gifu Town ke Parlo Ward number 4 Rong Cheklam Arong along Towar Kaheno Ajok Lang Asabak Arwe Kijang Anta Towar Pikacheleng Kisung Keman Lasi Rong Isipen Paro Popo Chirung Si Sangti Pensik Towar Kibui Asai Kedeng Bangso Kisung Pen Kipajok Jiaphan EM Aphantak Choningrik Dunbomlo Lapen Ward number 4 Commissioner Aki Haipi Sadhana Rong Pipi Aphantame Kilangke Pangkre Pusi Radatum Pen Ajok Akoy Kipi Channel teman kopi kosana kesung. Mana itu kisung bang itu lah bakmari Ward number 4 long ni tung kisung ke lang pena jo ni si kisung lo. Kasi non lang ke sok kan tung tami tibuk ke orang lang se hot hat nang lo. Kasi pin ni tung lah sar pemar baris sumar cilang tami ni tung di la idonongan paro popo cirung sila sangti sami cibui pono. Kasi ni tung long ke Ward number 4 commissioner ado. Lapen Lumajong constituency EM Ward number 4 commissioner marla. La sadunarong wipi. Nanti nanti teman kopi lo nangara. La nangrab ji pulos dame nangrab redalo bang wedalo so kisung jo ni tu nangrab bang mayok ta we Te kopi lo popola Ward number 4 Ward commissioner. la sini tum la rong jeklam area ni tum la dak do non don hong kep like bag do ni tum kisung la sini tum ke lang tum yong sin nangrab lo plut teme ni tum teme alos dalang lifan mu ke bang yes kan teme pahaji han sini tum bor ilo la silang yong sin nangrab re pute ni tum ke mu ke bang yes tame ni tum ke lalang tum han ke bor ton la sarkar ni tum rapun e Mane majok sarkar tamin itu rapun bor-borton de dulu. Mane ladak nang lang nang po. Mane itu non kiduk kisung. Hemri same lang nang lum lap long. Non la ini tum same alang itu same kwan ne kisung. Lang sok pan ke bang lang hen ke hatna. Gifu Pen Berta Pangdakpon Edmerson Kamsa News 24 Karbiang Long. Pini nilip chuki hola along Airtel Tower ke Samjia Phan ke Chisika sai ke deng pusi nil to maferang ke pen bertanang pale. Nilip Kelakhain Koirapo constituency Koilamati Ahavarapan isi ning arong alamate birta ke me pusi hawar araratum ning Jepon. Lason si rihing lake nonakai akenang sot akethenai lapen network kawe adim pulotang te kasiksak thetan athe kiso kiune pendanglok pregjam do Lapen lapang so Airtel network ke sompon thek lake hawar ararapan isi ale lasi lason ke mathapon ke thekiting atom jalen sar potum do anta mesen nilip hawar aphan ke pathe ang ponang thek pusi hawar araratum pen akero pipon nilip Koilamati pen Jotno Singh pe Chirap Chitudun pen Berta Pangdakpon Moses Teron News 24 Karbiang Long. Pini berta lunch kang toning lo do me thang me kardom.